Spar je letos partner oddaje Masterchef Slovenija in tu je enostaven recept na Masterchef način – ceviche. File bele ribe narežemo na kocke, velike približno 1 cm. Stresemo jih v skledo. Zraven nastrgamo ingver in česen. Rdečo čebulo narežemo na tanke rezine. Na enako tanke rezine narežemo še koromač. Po okusu dodamo še čili. V skledo dodamo še koriander ali peteršilj, limetni sok, kokosovo mleko in sol. Sestavine premešamo, nato pa posodo pokrijemo in jo postavimo v hladilnik. Avokado narežemo na kocke in ga primešamo v ceviche. Dober tek!